Pravoslavni vernici danas obeležavaju jedan među najvećim srpskim praznicima Vidovdan. Vidovdan se najčešće dovodi u vezu sa knezom Lazarom i kosovskim bojem, a s druge strane u ranohrišćanskoj verziji sa Svetim Vidom. Kao državni praznik Vidovdan se obeležava radno u spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, to jest 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu. Kako istoričari navode, u pitanju je važan datum u kolektivnoj svesti srpskog naroda i jedan od temelja kolektivnog identiteta. Vidovdan simbolizuje slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva i herojstva kao i prekretnicu posle perioda uspona pod vladarima iz dinastije Nemanjića. Pogibi srpskih vojnika je posvećen spomenik podignut na Gazimestanu 1953. godine. U pitanju je delo Aleksandra Deroka, dok spomenik kosovskim junacima, koji je otkriven 28. juna 1904. godine u okviru proslave 100 godina od prvog srpskog ustanka u prisustvu kralja Petra I. Karađorđevića, predstavlja simbol Kruševca i radi srpskog valjara Đorđa Jovanovića. Koji su običaji za Vidovdan? U severozapadnoj Srbiji i Vojvodini se iznosi sve tkanje koje je napravljeno u domaćinstvu kako bi se videlo koliko je vredno i pokazalo da je određena porodica imućna. U sredinama poput Mačve na taj dan su velike zadušnice. Po običaju izlazi se do podneva na groblje i donosi hrana, a riba obavezno, kao vrsta žrtve Svetom Vidu.